ia le afo i le toloa ia ai pe ma mai le vai ameni because Otahu is a very special ai ale me pe special ai nei tau. There's something about this church and I believe we've been together and ministered together since 1988. Tasiva valu. I believe that's when I know walu ile onga falmai. Ke latula, lai tama matua mai se pina. O le tangata la le nei. O te molimau, he's the man of God. Ai o tangata foilia. Ia na ulo aisi mea le lang. Amen. Ai no wasuia lai le tua. Langa o te latula tama matua ia peila o mea fai sepi. O mea ana pe o ke kau whakaikai. Keri whai anga o whakaikai a poleli ai. Ai o te whawhitai le tua ono le suinga. And then, sumale sepi nei New Zealand, ia o sepi na mafuaina o sau nei New Zealand. Ia o sau nei mafuta. And all this time, we've been together. Ili kaimi ai li whaorainga maolanga. Ia ai na ua walawina le tua ma whaolaina i maua. Ia whafkai e le kua. And all this time, volele na ua amata wutatu e kalisia i nei. Ia sa maule AVANOA e ngā lue ai mau au na ilalo lana teite inga. Ia I'm so thankful to the Lord because of this man. He's a man of God. He's a faithful man. O le tangata e mawalunga lau titilo iai. Because I trust him. And I believe ile kelo kai me talanoa sepi. But I thank God for his life. Walanga o waku de kala lea. Mo sesi e tele i loa haa. Ia o lo ungoa o Malaki Isaako. Ngau sau mai Samoa o whaiu ia Isaako. Ia ai usau ngei. Ai mawalisi o whaiu. Tau loa o whaiu. Lea lau te whaiu e whaiu ia matangi. Ia o kele whiwhi iai. Langa e o kele isau mau Samoa le whaiu na. Ai vi ele tua. Ia o si o to lua lea se tu ai lunga ia si o to lua si o to lua lea wo ke in tai ao can you stand up please ia e lo na pito tonga o le o titila to fai malanta wala so le fa mai ka lo nge e lo pito tonga ia vi ele tua ia o rosa e sa mai le no pito silio no mana ia fale alili and that's why na leon wali na ai fatai to fan ma fanau e to lima to ono e ia lesi vaenga ma fanau ia olo matunga lui e Papakura ia vi ele tua fatai pat mo le AVANOA o maftau mo pati o fale mai fa pea o fa kwali pa ko mo ngui fo mai de hai lo ke sa avel pats langa o le tangata lea e le mawhaina ngalo e te au tala tangata le whai mai ke loa lau kama. Wafo i lea e kau walo pati. Oi whali sinu lu kau walo ke minga. E whai pati. Mon maua. Pa mai pati. Lau kama e kuwaianga sau il whal. Kuwaianga alu il whal mai. Ele i sau mai ko il whal mai ia. Whapea la au ia. Ai o afo na o toi manuia ia si uso. Mai ba ai le sa. Whak ia ke hak le sa. Ai whaftai le tua ona o le AVANOA. Pe no fa ta fai tele i lo mo au ia na uta waturi a lo ngoa ia ai vi ele tua i le tai au turn your Bible so lo Tusi le Ioane lon tau peiva foi polima foi momo o le lima John chapter 9 verse 1 to 5. Ana ia le whamalosi le taulanga i le nei tai au. So bless the word for the giving. A umana whamanuia o e le atua. When God bless you, then you get ready that he will bless you again. Te loe i le AVANOA e te whamanuia i le atua i atu oi. Amene. Le lan tatou Faitau ia te lo lewa Ioane tau peiva John chapter 9 verse 1 to 5 ia fa fonga lela faitauina wa mariwane o ia wa sila fiel tangata o tau aso talu ina whanau mai
ona fasili mai lea ona so o ia teia rapi poi e nang sala o ia nei po na matua ina ua whanau mai o ia o tauaso wa tali atu Yesu ele ia ngasala le nei tangata po ona matua ai peitai ina ia whaali ai o ngaluenga le atua ia teia e tatau na o whaia ngaluenga a lewa au ina mai au manu o au e o le po ele mawhai e se tasi o na ngalue ai manu o uyai le lalolangi o au o le malamalama o le lalolangi o ina lela a vai na mawai se upu wha malosi mo i tātou. Later on, te lo lela au talanoa i se me au i ai e tātou wha malosi e po the theme for this morning. Ai leo te titilo atu i le tātou vision. Faitau whaatasi ma tātou vision le lunga i. Vision le au te titilo iai. E se le tāua i te o le whaupunga le whamai has the opportunity. O le maua le o le avanoa. O le whaiupo e whaa lela au te manatu lela mawhai la au te tala i tai au le nei. Verse 4. Whamai e tatau o na whaia ngā luenga a le wawina mai au. Manu o au. E o mai le po. E le mawhai e se tasi o na ngalue ai. It says we must work the works of him who sent me. That is Jesus. While it is day, night it's coming when no one can work. Or let's translate le. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. O i whai upulea, o ke mga o ia e alu le tau na polea lava le me whamanuia i le tua. Don't miss the opportunity. O le whai upulea, e pei e iai lona so tanga with our vision. Tada kalesia. There is an opportunity for each and every one of us. O le avangoa fo ila lea au ke iloa i kakauonga e malamalama ma iloa ai. Po whea me ngai ke ngofo ai. E iai ala wanoa mai le tua mo oi. Amene. Not only o le avangoa, o i fo i fo iupulea. E iai le mea le talanoa mai fo iupulea. E kakau whai. We must do it. We must do it. Amene. O le avea ila le kakau whai. E iai le tangata e onga le ngaluenga lea. Lea e whai mai. E kakau whai. O le whaupunga le tau i Yesu i whamai. E te tau ona o whaia ngaluenga a leo a wina mai au. This is Jesus. And this is God. God sent Jesus. Ai kirkilo ia isu whaupunga ia. Whamailo Yesu. E kakau la ngā o kou whaia. Le ngā luenga lea. Lea ngā awinga mai au. E le ona ngā luenga. E kakau ngā kako whaia. Amene. Not only e iai le tangata pe iai le ona ngā luenga le tātou te ngā lulue ai. Ai ai loa, e ai le kaimi ka pulaa le au mai, e whai e ngā luenga lea. Whai mai, e o mai le pō. E leo whai mai, o le a o mai le pō. Whai mai, e o mai le pō. O le ai ke ngofoi, e o mai le pō. Night is coming. Olongovinga, the clock is still ticking. Ticking. E le ai ma se mea ma whainga e kao whia hai le waki. Aisha is ticking, ticking. La e halu wale waki. Aisha e o mai le po. E uia le foka le afasutasi. Ai whamari kala al kuspaia. E o mai le po.
O le kaimila lea, this is the ecstasy, pe o se ngau lea, o le ona na ngaluenga, ia te ai, ia te oe mau, e ka kaunga whai ngaluenga lea. Amen. Our theme this morning, whaonga le AVANOA. Whaonga le AVANOA. Use the opportunity. Make the most of the opportunity. Lea le AVANOA lea wa au mai. Whaonga. Whaonga le lei. Amene. O le tanga lea. E se fo ia lea kala isi kala le kuspaia. Aisea. Langa le kasi ska waso le tonu kuspaia fa malolo Yesu. But this man. E se fo le whainga o le fa malolonga. Aisea. O le AVANOA lea nga whai Yesu. E se hai. Amene. Amene. This story. Le kalangoa Yesu towards the people po le motu tangata. Not only that he spoke to the people, but he also talked to his disciples. Le kalangoa Yesu ilona auso. Kalangoa la Yesu ilona auso. And there's another man, famai lei male kangaka lea. This man. Not only o le tangata lea, but also neighbors. Ai alu I whalenga I whaikawa kolum kaupulea. They are neighbors. E eitua oi o le tangata lea, le ngata I lea, e ei tangata e tau o Faitau, Pharisees. Kangaka I le fifia pe a whaimai o ia, pe a kaues kangaka whaimai o ia o le atali o le atua, pe kukusa ia ma le akua, mea le fifia ia lau Faitau ia Yesu. So these people, o kangaka umaya, o ke karikongu, they all have the opportunity. Le AVANOA. Amene. Pengo whai aku whaonga le AVANOA. Le AVANOA ngai a ke oe. Le AVANOA e whai anu ngalua ngā le atua. Le AVANOA e ke ngalua ai whaki a kongo. Le AVANOA e ke pese ai. Le AVANOA e ka ai. Le AVANOA e launga ai. Le AVANOA e ke wsosoangi ai. Make the most of the opportunity. Amene. O le manatu mombua. O le AVANOA e mo tangata uma. O le AVANOA e mo tangata uma. The opportunity is for all. Whai tangata na tiroso. O le AVANOA mo ka ua. E ringa o e unga le AVANOA, e whapenga fo, i le AVANOA mo ka ua. Lea Faitau whai poilua. Verse 2. Ona vesidi mai leo na soo ia te ia, rapi, po ai e nang sala, po ia nei, po ona matua, ina ua whanau mai o ia o tau aso. O I le tala lea, pe ona whai atu fo lea, e iei istangata ia I tutono le tala lea. But at this point, whamai le kalala wali ia po o lona au so. Mai? So? Pe wale le wale ka wa Yesu ma so. Sao lo ia? O ia nga sala. O ia nga sala. Po longa ba, po longia, po ona matua. E isi ke mi e ke saua de loku, e ke kufasili lea. Tingana e loa o e la talii, ma lea fine o lea tua. Disciples are the one that they must close to Jesus. I have a madkalale. So, why e anga sala? Acha, le kilo ia le uso, ile tangata lea. O ke le imaua I le tusi. O mar kai mo kisau ke launga, lau ke su ea. Pe iei se kai mi nga aska I le kangaka le ia Yesu. E wha malolo mahia. I couldn't find it. Maybe iei se me o iai, but o te le imaua. But it doesn't really matter. You get out. O le ka ua le melea, opportunity is for all. Mo kangaka uma. Amene.
Pamarkala lau so. Oye ngasala. Oia. Po nga makua. Ai sia. Kala ku sa ia ele ku pa ia mai e fa nau mai tangata lea. Fa nau mai e tawaso. Ki mga ia te ai lol mele. This is my point. I le vanga lea. A faia ke le fa lo inga. Today is your opportunity. Lale wingo le mea fai tele mo fa tanga o le asole nei. E ka kaunga e ka dia fa tanga Yesu. Amen. Don't miss. Awang e misia le avanoa. Langal talana Yesu. For my whoever believes in him. Le mau masandi. Ioane tolu fai pisulono. Wau fa pe lava na lo fa mai o le atua lalangi. O ia au mai ai lo na tali e to tasi. Ina ia le fano se tasi fa tua ia te ia. Ia maua ia le ola e fa vavau. O le avanoa for the whole world. Mo kanga ka uma. Ai fa markala kuspaia. Whoever believes in him. O le avangoa mo ka ngaka uma. Ai nga o ka ngaka e karikongu ia Yesu. Whaorainga. Today is your opportunity. A whai kiri kalia Yesu. Ki mga ia ki oe. Kalia Yesu. O le avangoa le mai e le tua. Mo oe. A whai fo i ke le mau ki ngoa. Pe te alu i le ola e whavavau. In case. Aisia. Langa e kupule mele na. Amele, e ili tangata le nalu ia Yesu. Mawhai atu Yesu. Lea e sa umea e whai. Inga ia o mauai le ola e whavavau. Amele, le lope ki sawa le loku. Ai ke lo mo ki ngō lea mea. Amele, whamakala Yesu, alu e kausi uma kula fong. Whamakala tangata, le ai masi kula fongulanga. O geri kausia. Nga o kausi maya, o ulai kiki, o lo makua le loku o le kaimi anga o kausi kama le lei lei se meo ke le whaia ai whaku ia Yesu a Mataio sfulu iwa whai pasulu ono Matthew 19 verse 16 Whauta foi ua saule tas tangata o whapea mai a te ia le awa oe se ase mea le lei o te whaia o te maua le ola e whaavau Male next one. Fetalai atuai le o ia te ia. Se ale me te fasiri mai ai ia te au se mele lei. E to tasi le olo ole lei a fai e te fia o ole ola ia e tausi polo inga. Ua fai mai o ia te ia. Po o aia polo inga. Ona whapea atuai leo Yesu. Au e te fasio tangata. Au e te morilua. Au e te ngaoi. Au e te moli mau pelo. Ia e awai lou ta mama lou tina. Mai e lo fatu ile lua te tua o ia pei o e lava ia te oe. Ona fai mai ai leo le tau lea ia te ia. O tausia na mea uma. Se ase mea o toe o te lei whaia. Next one, next verse. Ua tali atu Yesu ia te ia. A whaia te manao ina ia ato o toa ona le lei o la wa mio. Ia e alu mo whatau watu au mea. I le e avatu ai i e mātitiva. Ona ia te oe lea o le whaula inga o loe le langi. I le e sau mo mulmul mai ia te au. Ua whaalongo le tau le i le upu. Ona alu esa i le o ia maleti ngā. A wa e tele lava na mea. Amene. O i te mana o ia i loa, a whapea o le koe ngaka ngaka le ke iai le tai haole nei. Aua ke misia le avanoa. There's someone in the Bible, lenga whasiri ia Yesu. What good deed must I do to have eternal life? Lea se mea le leo ke whaia ngai o maua i le ola e whaavavau. Au ke mga o kau ia ke oe. Whamai Yesu e maa ngai ai o mea ngā ke kausia, ai ai ale si mea piko siri. O le avaloa la nau te mana o tau ia te oe. Awang e misia. A whai ke leo mau ki ngoa. Wa ili si mea ngai siria ke oe lo le atua. Lo wawanoa nei. A whai ngai ke mga ko ngai sekia oe. Ngai sekia oe. O oe lar ngā kapiko sili ngā mga umia le wangoa lea. Mai oe, sekia. Oe lar ngā kapiko sili ya. Awangi emisia le vanoa lea. Amele. Po le tangata, ia le tangata lea. He was born blind. Wa lui ia o le tana lea. E pei o ngā au whai ako fo lele. Because o le mele le kele ngā kupu ko kongo e kalesia. Ko kongo ainga.
Fafikau di le kele nga question de kangaka yeisi. Kalofai. Wa masi si kama. Sud. Ya me kusalawa amaka nga epo kalamia. Ya le me ufa pelai. This guy poli tangata le fa mai na fa nau mai o tawaso e fisililia ia lau so ia isu. Ya el me uka waso ai. O sanga sala ea. Po sanga sala o makua. Lale me ufa pelai si. E mafofo. Ia po se mele anga si koi inga fai. Langa o ke mga e fai loa ke oele mele. E iai me e tuputus pa ia. E kei loa. A se se lau me fai. E ili tauri. Pe i me amai le tua. Au ke mga i ke oe ava e se lo mafofo. O le opportunity lea e maua ngaka lea. E makaukia. So vali mai ia mea foi le fafinge sole ka lofa se kamalo o me ngale ka kala ikanga ke kongole o le aingo le tua amen ia e mai ia mea foi kamalo se ngofo mai pi fa vale ia o se kai me fa penga ia tala tangata, and that is why you'll mangako la wali ia o se anga sala po se mea lelelei. Alma ngai ia kali Yesu. Faitau fai putot. Wa tariatu Yesu ele ia anga sala le nei tangata po ona matua. Ai peta ina ia faali ai o ngaluenga le atua ia te ia. Me lau tamla ia iloa. A se ses kangaka. Le ai ma se me ke fesiringi ai fua. Tauna siu. E ke le iloa e oe. Pe alanga iei se mea lelelei wa tupu pou whaatanga i le atua. Asia, in the Bible, e iei mea lelelei ko kupu kangaka. God allow it. Amene. Whamarika la Yesu i la walia. Na. De ai. E le ianga sala le ni tangata. Po se anga sala lon tina po lon tama. Ai whamarika la Yesu. Ai peitai. Ina ia whaalia ai. O ngā luenga a le atua e a te ia. Amene. E iei mea ke ui ai. Pe i fōringa mai wa ele malamalama. O ke mga akau ia ke somehow that God allow those issues, those problems, ma mea ngai ke ui ai. E ngā ia whaalia ai ngā luenga a le atua. Amene. Whamerikala, whaitau whai mumbua. Ua mariwane o ia, ua sila fia tangata o tau waso talu ina whanau mai. AVANOA mo sos tangata. Opportunity for all. Whamarikala kus whai for ipule mo mua. As he went along, this is Jesus. As Jesus went along, whamai, a savali mai Yesu, o le kala kus whai Famai he saw a oilenga ba Yesu. Ai, tawaso. Sino ngala limpa papea o tawaso lenga ba Yesu. Put up your hand. If you know it's a blind. He saw the blind. Okay. O kala le akus paia. Famai when Jesus he went along, he saw a man. He saw a man. He saw a man. He saw a woman. Ke lo e bo fele menga ke ngofo ai le ke lala ai pe nga foi ke falongo mai kua. Ava ai Yesu ia ke o mai le kua ia ke oi. E le va ai le kua you're blind. Famai kala kus pa ia famai he saw a man. Whako asau e lole. O le vai al kangaka. Mua vai kangaka. E ke leo lo se ilai whai. Mua vai kangaka lo ofu lai whai. Ai a sila le atua i ate oe. E sila le atua who you are. Who you are. Whamarika la kus pa ia. He saw a man. Whako asau munumuli e lola ia. Le whawhikauri le ere kangaka.
Au le kele lo kako, e ke vai kangaka, e mua mai ale whaafika di, e ke manga kua ale mea le linga whaia ke oe. Amele, ki kiro le kua, e ki kiro ale tua, who you are. Po whele me ke ngofai, he look at you. Yes, peteli. Po aia oe o ke mga o, ele popole, I mean, what I'm saying, ele kilo le akua, ele le hanga le ke yai. He look at you, who you are. Pama you saw a man, whakaasau lea, blind. Au ka koura, e mua ho o mai aki oi mehia. O se mea le lenga whaias ka ngaka ki oi. E mua, o resi e o kia kwasi ngaka ngaka, paua ngale me ke mga kuai. Amene. He saw a man. A man blind from birth. As I said, asau Yesu i kai minga i kong o whale. Po le ale ko kelo kako ia i kong. I believe he will look at you. He will look at you who you are. Not what you are. O le avangola ngau ke mga au, ia i loa, e te tau awane e misia. Sinsila atu Yesu. O le kala lea kuspa, ke longa umaloa le whaipunga. I think pole whaipai wha. E te tau ona o whaianga luenga le ua au ina mai au, manu o au. E o le po, e le mwhai se tasi o nga lue ai. Ok, whaipai ono. Ua whetala i atu nei upu, ona wheanu ifo lea o ia le ele, ona whaia le e ia o le palapala i le wheanunga, ua nini mata o le tau aso i le palapala. Ai alu whalenga i whaikau lea the rest o le tala lea. But, whamaina umalona tau atu Yesu e kakaua ngā whakaungu ngā luenga lea tua. Whamai tala tupaia, ona wheanu lea o Yesu i le palapala. Mix, i le wheanunga ma le palapala. O ngā ngingi ei lea o mata o tangata lea. Whaimai le Yesu, alula ia. E fufulu o mata. E tae lenga se loa. Penga o whea kua kele o loa. Penga whai tangata le ia Yesu. E ese madamalo, oi whalengo le sita waso lenga whapule Yesu. Mai le alo ta vitae, ia lofa mai, ia pupula nei o, oi lengo to ina, safot. Pati mayo, pati mayo, e ese mali whapulanga o tangata na. O lea na wala au, o tangata lea. Whai mai, ngā umalonga ka ua koe Yesu, e whātau nuu ai le ngā luenga lea tua. E deni spet. Wheanu roi le, palpala. Mix, ngingi e lo mamaka o tangaka. Whai mai lo kala Yesu, arula i e furu o mata. It's amazing. Le vangoa le lenga maua le tangata lea. Number 2, ngā kulonga lua. Let the opportunity to display the works of God. O le havangoa le ke maua, ia whaalia ai ngā luenga le atua. Amene. We must do the work of him who sent me. Tala Yesu mai, e kakauang kako whaia le ngā luenga a le na awina mai au. Mai e teimi lenga o whalongo li kala li teimi le whamantunga. O kako leu ku mai e ngā luenga. Jesus is not here anymore. It's gone. Lea lai a mai e Yesu le kapenganga e kakauanga kako ngā lue ai. Mai lo na nganga paia. And also Jesus said, I give you all the authority. O longo winga la, o kako kang fucking on ngā luenga lea. Amen. Let the opportunity to display the works of God. Amen. Amen. But this happened so that the work of God might be displayed in his life. Kakawang faali ay pe display mayay ilang ngalwang ale atua yeah ngalwang ay nga ke display nga display akui o amen amen wai ay iska ka le fi display ngalwang ale akua display nga me nga fai
let the opportunity to display the works of God. O le fasili, what are the works of o anga luenga le atua. O anga luenga le atua. Fai pasfulu ale tusi na soai. O le ngaoi, ele se tasi me sa wai, na ona ia ngaoi, mafasi mafao matia. Wa usau na ia lato maua le ola, ia maua atidi ai lava. The works of God. Ke mga ia ilo le melea. Whamai Yesu na usau na ia lato maua le ola, ma maua atidi ai lava. O le opportunity leo ke mga oe koe wha mangaku ia ke oe. Not only that you must have the eternal life, salvation. Ai ei loa. Ai ei isi mea o lo au mai ele atua ia te oe, the abundantly. Abundantly e masangi fo ngako wha longo fo lele ile sosia ma le tele o le manuia o le atua. Amene. Amene. Kaung whaisau ka vale manga ia. Ia. Tau fona mauso fale vi ele tua, mauso fale mana ia. But there's something about the abundantly. Ke mga ia ei loa. Amene. Not only do you have the eternal life, for my Yesu ngau sau ngai ko maua leola, eternal life. You must save. O le avangoa le kui ngā kui ake oi. Le fai mai, maua le avanoa i le ainga o ke riso. Amene. A ele whaula ina la, e ke le alu le ainga lea. So this works. For my Yesu ngau sau inga iau tau maua leola, ma iau tau maua tili ai. The works of God is not just life. O ngā luanga le kua ele ngā alo whaula inga, tu lau. It's not just receive Jesus, it's part of it. Not just give us the salvation. But the works of God is abundance. Whamai e maua a tili ai. Longo winga e whaawawa. Polisi upo e masangak whala o leo langa tului. Abundant life. It's a life that found in Jesus. It's the life that filled with the things that are good for us. O leo langa e kumu I melelei, e lelei mo oe, au ngā moa. Amene. Amene. E le ngā ka vale whonga whalua ki whalua iai. Amene. E isi mea manga ngaia, the abundance e a mai ele kua e au ngā mo oe, au ngā moa. Amene. Abundance, ai ele sanganga le sunga pali ia manga ia. The abundance, olo sau fifien lok. Te sau le lok ke ori. That's abundance. Amene. E ke ola fifia, that's abundance. Amene. Menga e mai ele kua ia ke oe. E ke ola fifia. Ai sau le loku pe ke loku fo le ke sau. Ole se kanga kai sau fa ngoa le loku. Amene. But the abundance, o le fifia mai ele kua ia ke oe. The abundance, mau le falao ile aso. Mau le falao ile aso. Abundance falao ile aso. That's the abundance. Not only that, the abundance of kausi leo lo wola malo soifua. Amene. Maloloina. That's the abundance. Mai ele tua the abundance that God gives us the wisdom, the knowledge, o lo le leo le me fai. That's the abundance. Amene. Pengo fa ko isi kemi ele ngal kele kupe. Of course, money is good. When you have a lot of money, you have a lot of abundance. Amene. A isi kemi ngale kupe ale abundance le ke mga awai. Alo ai uhi. That's not the abundance. Amene. The abundance ole mele leile ya ki oe. E o ngamo oe. E o ngamo liska. Ma ia lang walwenga. That's the abundance. E whengal wenga. Income. Amene. Le leile a onga siau whangau. Amene. Le leile u loto. That's the abundance. Amene. Amene.
Whamai e sunga o sau ia e maua leola, ma le leilo loto. That's it, pante. E ke fia. Abundance, wai le koe ka polo le aso a koa amele, peke ka polo la kiki folen, au leska ngaka, ka polo le au, ai whanga polo le po. Amene. Abundance, o le mea le wa ilo, hai le leimo oe, le leimo siu ko lua, le leimo siu whanga. That's it, abundance. Amene. Abundance wa vakua, seki mai lau kenge, seki mai foi lau kwa maa. Amene. Ya. Vai aku ko lai kiki mai ya la woa. Amen. Amen tu pe ka ule ke longa la mga mia umma ko le panitsinga. Amen. E ke ola fia. E ke fai fia mea. Amen. E ke nga lue fia. Opportunity is for all. Kula le umia ka sanga yenga yet nga kalea. E le misia tangata le loa. Le nga fa pula i Yesu. Fai kau fai pasutasi le on ka upu fa mole a. Ua tali mai o ia, o le tasi tangata i ngoia Yesu, wana fai pala pala, ua nini ia o mata, ua fai mai foi o ia te au. Alu ia ta elenga se loa, ma ia mulu ai, ona o walu ai lea ma o mulu, ona o va ai lea. Maritala tangata lea. It was the man they called Jesus. O le tangata e ngoia Yesu. Famai, se o le kangaka fai me kangaka o longa i ngoia Yesu. Lea ngaia faia le fa malo longa i o maka. Pengo whaku lele. E le i loa, o ke i loa e le i loa, e le i va ai le tangata lea. I a Yesu. Lea nganga pupula loa. A maka loanga fesili kangaka i tangata lea. Po ai nga whapula inga ia. Whamai, sore, o le kangaka le sama sanga whongo whamai, le ai. Pe uma whapenga oma fo ia, whapenga fo ia le tangata lea. O le kala, a fesili aku le lia, whamai, se le ai o le tangata, whamai, is the man they call Jesus. Mga ia i loa me lea. A whai nei te lala mai nā. Lai loa le leia Yesu, le mea ngai ke iai. Your situation, your issue, your problem, your blessings, mea umanga ia ke oe. E le aisa mea e le o sia fia e le atua. Mai ia dala tangata o le tangata i ngoi a Yesu. Na ia wha malolo mai ia te au. Last but not least, whailinga luenga le atua. Au ia i AVANOA. Whailinga luenga le atua au ia i AVANOA. To the work while we have the opportunity. La menga wa wako le koe e ke oe ke nga lue. Whai le AVANOA wato le atua. O le manatu e le ngā ka whapeo ka koe ko kongo le ainga o le atua. The other works, le mga mia. Le mpenda tu whalongo kai me whamangkonga. Mga mia ka ko ka waku. O le whaalotanga le atua i tangata. We must spread the gospel. Au mawala le vangoe whai ai. Do it. Whamai el tala tu spaia. To work while we have the opportunity. My night is coming when no one can work. Mai ao o mai le po. E lei se koe ngā lue le po. O vesili, e le mawhainga whaisa ngā luanga le po. E le mawhainga whaisa ngā luanga le po. Ore kali, ele hai, aisia, o le menga le whamai kutsipa ia. Whamai ao o mai le po, ele ai seisi, e mawhai o ngā koe ngā lue le po. La le wingo le melea, when time is up, that's it. No more chance.
Au iai le malama ia ki oe. Ma le avanoa wa watu le tua ia te oe. Fai. Do it. Fai nga luanga le tua. O isi kai mi fo le pe kwa pe ia si yo ko ia le kai le o fatu ia te oe. E o mai le po e le ai tangata e mawhai o nga lue ai. Amen. I leo whakule ki oe ngā luenga whare mai. Ngā luenga fo i e mawhai ngā whai po nau. O ngā luenga lea whi mai Yesu. O ngā luenga lea tua. Night is coming. Si la fia le lei Yesu. Ua lata le taimi e aluai. Se whekal fai parima. Verse 5. Le Leauma. Manua o iai le lalolangi. O au o le malama lama o lalolangi. Whamai Yesu. Manu leo te iai i le lalolangi. O au o le malama lama o le lalolangi. Ea ngā le whamai Yesu. Whailinga luenga le tua. Manu leo te iai i le lalolangi. Amene. Aisha, Jesus is the light of the world. Pamelor kala Yesu le nga ao o mai le teimi o ke le ko iai le lalolangi. Le ai se mea ko fai. Amene. Le lau tau te ate oi, whai ngofia. When Jesus is in your life, e mawhai ngai whai anga luanga le akua. When that light is in you, you can do the work of God. A whai ele iai Yesu lo langa. O kala le kuspa ia, e le ise me mwhainga whai. Amene. E le mawhaianga e whaia le ngā luanga le atua. Without Jesus in your life. Nanga le kala Yesu whamai o ke alu, ai awinga mai le nganga o le atua. Ngā mai le ke maala e ke oe. Have Jesus in your life. And do the work of God. E ia te oe le whaolutanga Yesu. E ia te oe le mamalu o le atua. E ia te oe le mana o le nganga paia. You have the authority because o mea ianga whamai Yesu o ke alu. Ai tu nātu ia te utou. Tau te whai ai ngā luanga le atua. Jesus gone. O ai lau te whai ngā luanga le atua. As you and me. As the world. Kau ki ka waku. Ia ngā luanga le atua. Lena u whalonga nei le. Tusi le Ioane mtau mo mwhai peono. Tu ai ai lau tusi whamole a. Ka ua ia le melea. Na awina mai tangata mai le atua, o Ioane lo na ingoa. Lale vesle na e Faitau le malamalama. Paiva o le malamalama moni lea. Na te wha malamalama ina tangata umalava o lo ua maliu mai le lalangi. Man, ka oki te melea. Have Jesus in your life. E malamalama i tangaka. Have Jesus in your life. E mawhai e ianga e whaianga luenga le atua. Have Jesus in your life. E ke loa ai le mele ke alu iai. E te malamalama. Whamai Yesu a o iai i le lalolangi. O au fo i o le malamalama o le lalolangi. Let's stand. Hallelujah Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Whaftai le tua. Mātou whanongo te mā. I AVANOA e te au mai a moi mātou. Po le ale toi ngā tangata mātou te iai. Le ai se tasi e te lesi la fia le atua. The mau te talo. Le AVANOA wa e tina mai o mātou o langa le tua. Mātou te tau tuai lau whaotanga. Mātou te whai ai lau whinangalo.
Mai e whailo i o mātu tangata. I o mātu maua le AVANOA wa eo mai a. Mātu whaonga tawina le AVANOA le atua. Wa e tuina mai mo i mātou. Talo foi le atua le nei tai au. A yeisi tasi la loifo nei fale. Na te le i maua le AVANOA le nei. Le tua o te wala au. Au e te tuina e alu. A ia whatauinina lou lava fina ngalo le tua. Ia whai ai au ngā ruenga lo matua li. Mā whamanuia le tua lau whanau nei tai au. Whamnia i o mātou loto, whamnia lau upu le tua. Pea na mātou whalongo ai. Au e whetalai o mātou tangata. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Solela ile tayao. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Afai te loe le fai asau filfilinga tau fai uma. Awane e tuina le AVANOA e alu. Sau luma nei o lo ele ona le tua sifalo. Afai o sau e se mana onga. Pena o le sau le tai au le. Thank you, Jesus. Le o tato whalo o manino le tai au le tai au le. O ke sau ia te oe. Awane e tuina le AVANOA e alu. Awane e ua tulu whaitotoa. Papena ona. E talia le tai au le nei le lia vema vali. Whaola ia te oe. Oi foi whalongolongo mai lunga. So tai o whaatele pave. Sau le tai au le nei. Si lo lima le nei tai au. Iai le nganga Paia le koka Ioane. Afai o le ngona le mai pola la vasamea. Sau le tai au le nei sei tatalo le au na le. Ia te oe. Tia tau lima manau na watu loloni. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Owane e tuina le whale le nei. Ai le whaia sau whai uma. Sau whai uma, sau whipina. Hallelujah. E ala ma se mana oma ngai sau moe. Te tau ia te oe. Whawhelai le tua le tai au le nei ia te oe. Tia tau lima le nei tai au. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ole matangi mavati ai ole folaunga o te fata libe tau maungangi ia te oe, awane e tuina le AVANOA e alu. Le ala wasa mea e langona ina le tai au le nei. Nai whaalonga le whea au le nei tai au. O te tau ia te oe, awane e unu le whaitutoa le la. E te lei susuma le tai au le nei. Whai se ta talo mo oe. Le whau ai whaalonga le tai au le nei. Le whaola tanga, ta te oe tau tangata. A whai e te lei talia ina Yesu. E vea maali ma whaola i lo wola. O lo AVANOA le nei tai au. Toi pawale o le usunga le pese. Tato malo lolo le nei tai au. Sia toi o lima i le atua le nei tai au. Nau nau atu lo loto i a te ia. Nei a teiki tato te o iai. O nao le anganga Paia o le atua. Le o sumela na uauna. Ta talo mo oe le tai au. Hallelujah. Loa na lelei moita. Ua e sari.
Sili, sili, lo, le, le.
Whaftai tere alo mātou te mā. O rau le nei lo wha maoni. E sini rau le nei lo mātou atua. Whaftai la upu le nei tai ao lo mātou te mā. Ia lo wanga le nei, vi ia lo wha maoni lo mātou atua. Ta mana e mai ala wauna mal faltua le nei tai au. Sei mo moni mai le fe au lo mātou te mā. Whaftai lo wanga le nei, whaftai lo wha maoni, whaftai lo au ai mai lo whasoso ani mai. Ta mā waiu le nei tai au, a le vi inga e fo i la wa fio. Whaftai me umma ta mana e fetala iai. E le ai se mea, e lilo i lau sila whanga lo mātou atua. A fetalai la wa fio le nei tai au. Mātou la ngona ina mo mātou a kri whatasi. E moni ma wha maoni la wa fio. Whaftai lo wanga le nei wha manuia lo la awa soifua. Au auna i la wa fio tamā. Wha manuia i mātua whale anganga i Samoa. Wha manuia i la wa kālesia. Waio asia le malu le tai au le nei. Aua nei tuina e anu atu i whafo tamā. Tei pai. Manga lue le mana o lo wanganga. Whaftai le nei tai au. Whaftai lo wa lofa. Whaftai lo wha maoni lo mātou tamā. Ia vi ia la wa fio. Vatu le vi inga le nei tai au. Sia toi o lima i lo wa tua. Hallelujah Lord. Thank you Jesus. Avatu ia le vinga. Paia toi le vinga. Le tua le tama. Avatu ia le Whawhetai ta mawai umare manuia. Hoi le viinga ia te oe le nei tai au. Whawhetai lo mātou watua. Hoi lo lava viinga le nei tai au lo suafa. O mātou wale mwalawa tuai. Ai ala langa le whanau le tua le nei tai au. Amen. Toi ala langa le whanau.